Sandal saspıt salallıbıt ütüye gününen bihiге istәççilerbit. Argız büyüğü tarıtıgar ırсыпысыр, onda sağa sısır ütüyle ağartıha, Надежда Семеновна Шепелева ağa 15 sağırın Allah birini istəyəqib. Bihiге bu күнтен oğa onu ederetçet kinin bibliotekata, ona sağa radiyatın müzikalni redaksiyata, sağa operatın legendata diyen birini sağalıybit. Bastaki biribit Надежда Шепелеваға ananar. Saqa sirin muzalara qaya qaydaq olorğut. Kırıya qarga marınnaha kırıqtıydağa soğuqqut. Soroqqutun sol buydağa ıllir tuayar ıççat joңgut. Öhürgene barayağıt. Eder kıstığı bihigini Anya, Nastya, Nadya, Mappa atta taqtara dehengit. Kınkınata dallırgıt kırjar sahı belcehengit. Беги народный поэт Эллей Коханнан сақо оперный искусствотын сағақтаргар сандара наспыт кемис коластақтар бұттыстарынан сетет эллибет ақтыллары, сүйрбе бири сүйе өтчаттаргар біліхіннерен өйдетен қалларары сақо оператын легендалара ден литературный, музыкальный бири сиклын сағалы бит.